O kakabsat gaputa nagpudot ti panawin tatta. Adapti kami karayan kit nagpudot na o makita inay. O 50 degrees ata kakabsat. Amoy kakabsat no kasta nga na pudot ti panawin kasti ti dapat si inay kakabsat. Makita yat inay kakabsat. Niluluto mo na yo. Oh, bala ka tong kakabsat. Oh, datay ti might nga si Dino kasti nga nakapudpudot. Samo sagpawan ti tiltila adda. Daga nga kubay, okra. Awane, ingas sila tama si Chini buy bagkatay. Lawam ti kuros, marunggay. Ito din bakit ko na guiwa ti kamatay, sige sana ramda. Siyempre madi mabukaw ti markang bunga kabsanay. Dati kami da kami nga mangga, saba. Siyempre nga mapukaw da kita kakabsat. Pambaran tayo galatok bimta na libig ta karayan. Jay, dagala jay ne. Siguro may paggatang na bilog aja so na panagalatok mo. Jay. Siyempre dami ti tent mo ni. Wow. Tent. Nabduwak namanang ko, dabayaw ko. Yan yung little princess me. Dapat kayo nalipatan nga kabsat, jay si dami nga baka. Dami baka mi nga tugot kay. Ami nga pinangpalapalastog kakabsat. Ata na yun. Duwa pa nga baka kakabsat na eh. Dapat iti ko anay. Dati mitlok na pa kakabsat. Madama na luloktan ni manang ko. Still lang tibiyag minti kakabsat. Siyempre dati mangga. Mangga. Kasano kapudot na miti panawin nga kay nakita niyo tisday niya. Kasi ti Pinoy, uri na pudot kakabsat. Agsidapay lang ti balatong nay, apunin ni kakabsat. Nay, makita yun ni kakabsat nay. Wow! Nay kakabsat. Tangal daw ati tatakabsat, uri kasano ti pudot na nay. Nay, nagpudot ti karayan mitay minay. Apunin ni kakabsat nay. Balatong tisdain may kakabsat. May kaing kakabsat tamangal daw tayo.